Novi vlog, Sci Fidelity Orchestra. Nove naočale. Specijalno izrađene u optici Briljant. Hvala ekipi Mekovec koja je odradila odličan posao. I hvala Ivani Mrčeli koja je izmislila ovaj dizajn za novu sezonu Sci Fidelity Orchestra. Da, super cool, ha? Nisu bile jeftine. Nekoliko stvari ovaj tjedan. Imamo u petak snimanje sa Tamburaškim orkestrom HRT-a za emisiju Školski vrtovi koja će biti dostupna na HRT-u, ne znam točno kad je emitiranje. Nakon toga imamo otvaranje adventa u Varaždinu na Stančićevom trgu u 18 sati. I onda u Bjelovaru u 10 ujutro imamo otvaranje klizališta u Bjelovaru. Tako da ako ste u prilici biti negdje blizu, slobodno nam vratite, bilo bi nam drago. Uz to imali smo promociju našeg nove gramofonske ploče Sci Fidelity Orchestra Holiday Special LP, znači na gramofonske ploči koja je bijela, ako niste imali prilike vidjeti. Super cool, dostupno u Aquarius shopu u Zagrebu po cijeni od 116 kuna. Pa ako nas želite podržati, bilo bi nam drago kupiti se ovaj album. Mnogi ljudi koji su ga kupili su oduševljeni sa glazbom koja se nalazi gore. Pa možda će to biti i vama interesantno, pogotovo sad u ovo božićno vrijeme. Ne znate kada bi kupili nekome za Božić, kupite im gramofonsku ploču. Totalno besmisleno. Nemaju ljudi gramofone i to, ali fora, znači lijep cover sa našim lijepim licima iza. Fotko kino Hrvoje Zalokar, ako ne znate ko je on, potražite ga, ima ga na Facebooku jako puno, sad radi nekakvu radionicu kupanja u ledu. Pogledajte ovaj klip kupanja u ledu, to je Hrvoje Zalokar, ako hoćete, 1000 kuna kupanja u ledu. I izašao je novi single Demo D grupe iz Pušćina, znači to je naš zajednički rad, odnosno pokušaj nečeg drugačijeg komercijalnog. Znači Demo D bezbroj boja, video vani u Aquarius Recordsu, podržite ih, pogledajte njihov spot, ostavite neki komentar dole. Naravno i ako vam se sviđa ovaj content koji radimo, ostavite komentar tu dolje. A kad smo već kod Sci Fidelity Orchestra ploče, naš bendžista Benjamin, koji je inače entuzijasta za stare mašine, mislim stare kompjutere, odlučio se napraviti obradu prvog broja sa albuma koji se zove Holiday Special na Komodorcu. Znači ako ste vlasnik Komodorca i želite slušati Sci Fidelity Orchestra na Komodorcu, javite nam se, Benjamin bude vam rado poslal file koji možete onda pokrenuti u Assembleru. Komodorac ima Assembler, ne, u Basicu. U Basicu možete pokrenuti, odnosno možete pokrenuti u nekom tom programu za skladanje glazbe, za čip u Komodorcu. Nemam pojma, ne znam ništa o tome. Ne, ništa, to je to za sad. Imali smo super promociju sad ove subote ispred Aquarius shopa. Bila je ona legendarna fotka gdje Štef izlazi iz shopa i trči sa ovom gramofonskom pločom. Ako ste se pitali kako je ona nastala, evo pogledajte u nastavku i uživajte. Naravno, nemojte zaboraviti ostaviti nekakav komentar dole na videu, to je dobro za algoritam. Subscribe-te na ovaj kanal, šerete ovaj sadržaj ako vam se sviđa i vidimo se na nekom od svirki koje budu sad za advent. Bilo nam je drago. Štef, gdje se nalazimo? Nalazimo se u Zagrebu, u Gundulićevoj ulici, pokraj Hrvatskog glazbenog zavoda i ovdje je Aquarius shop. I danas je popularna cijena na ovu ploču. Sci Fidelity Orchestra in the shop! Stvarno. Inače je 116. Stvarno je 116. 116. A sad? Dečki, uspjeli smo ekipa, uspjeli smo Sci Fidelity Orchestra ploča u Aquarius shopu u izlogu! Ako želite kupiti Sci Fidelity Orchestra ploču u Aquarius shopu, morate se potruditi.
Zakon Terminator. Ko Terminator. Osim da kiša u glavu. Bumte na rezu. You will be assimilated. Ne, to je starter. Come with me if you want to leave. Nije cvižilo. Nemaš ti poču ugasiti. Reći potu u ovom šopu. Zakaj ne tu? Zakaj ne tu? Ne znam, stari moj, gledaj kako ti se čuje ovo. Ide, gledaj. Evo ga. I Bandića od tebe ide. Ide. Ajde na Brijano. Good.